badula magila melo. But one day they can be recognized in the city. Which is true. Even in the Nairobi County government, we are not recognized kidogo on kanini huko. Ukeja kulaidiria Kenya kile representation in the Nairobi County. Omdo wanaotegea confidence ya kuwa kwa ngame Nairobi. Uduwe no. Onani ni umonelea. I'm not looking for a political seat. Hapana. Nuto mkauga ndimgwetu muji nkadula nenao kana nkalombegete nao kambelia kubera leo mbira ni madina menu ndebo represent. Nkambelia kwila ntoleu ndauga ndongame Nairobi. Kula yetu akenembije bulia voting pattern yetu bulieli. Ukeja kulaideria anto bainge beto be mulolongo. Manuje itombe mulolongo? Nuto ndo bomu tueta kwa mastermind. Bulia bandikili anto bakine jake mutu wa mtu edana Nairobi kuja kateze mastermind. Kateze mastermind. Okogwa? Siko anto bainge ba settle decide ya mulolongo. But mulolongo ile Machakos County. Kwa unakudi kuila sakajo mluwe na antobakube mulolongo. Aliona pana antobani pa wabinya ndeti. Tunaeleanwa? Leo ukedila kule jetu with that kind of voting pattern. Antobaba inge beto bavotaka 90% babota muji. They vote from home. Na bado wana kuma muji even representation from home. Niye kaga Nairobi. Tonto wa umana ogu odiwele njoki bolea umwandete. Nabo ole mtu wa bata. Njoki aliona kwa probably ntuki ya kudurana utekitate? Utidurana yana ukadurana ya Nairobi. Utedi kudurana. Na possibility ya kudurana ele kukulaya kudurana ele kulu. Kito minembi ole kilo ukali kwa ndadi kutete kanaki. Koko antuki ya tupale bagi ntuki ambele bagi ita munoni confidence. Baga confidence ba menyati baga kumenyati untobo moto bade kuloda ni unity ya melo bonde twalye na sauti ye mweka abatulale go save fare ya kudikudura na 2027 tumenye twadi kudura na tukadi mtu nakula extra itano make a friend tukoro dole 30,000 times 5 suomu sole mulia tele endele ke baki akulukile in 207 tuaugile ke baki baugile ke baki kule jeta lakani joja akulujia ke baki la inoba lana kule jeta lakani je ni niata itika akulujia kendeki kwa upa menye gento kemwe kwa tu bonne tu aba support tu atuika sole tu atuika ntwa mu ni bete kilo nati kutu support for once neti tuona endele President William Ruto alali lo tuko pomauga deputy president is between Rigathi Gachagua na Kindiki. Tuala tutije deputy president no. Asole beto bara kuma utalo longe kabanda manile utuku. Tu akilile tu augate leo tu agatonya no tukaita tuga support. Nagitege kuja utele longe. Tuli bamwe. Nibe tikile kutudikileria betikile tuendane lakini tutiendana tutiambete kwenda na tuli ambilu kwa huge ntukiambele kiambilu nibe tikile kutwika united nibe tikile kuinga matomao against kuwa Mount Mangi mama doku kindekeza and only 9 months kumajo kiagiti netumwe omdeke bakenderia ale in power tutamenya what was going on lakini ndeke bakia umile we have Obaya sijui ni level 6 hospital I know tukulwa nivye kakwa nivye has been killing our people nutukulwa kakwa tukalea ku support dili kale noi kende kwetu akalea kuona kile nyamole wenge nuje fancy no jule kabisa tukere tu atigwa ku kwa we have nakangwe utendo kenge doku ona ogu studio takusumbulwa ne mtu wa in-house ona kapaka sumbulwa ne mtonge tonto ukeja kusumbulwa ne mtu wa in-house ona news yotemba kudoma lakini leo uke lutaka wila usupport yetu ni anto bakwenu tuetekele kumwa humble time ne atike kuila kwa mtu au manale ale akeja akamuita Sapulano ule muita Sapulano nuje kutilwe mbolo kwa rubuja utenda Sapulano utule mbolo kwa ruditari ule mbesi yake wewe kalole mbolo no rwinike kwa nanga ya kwele mbesi ule mbolo weka kekele kwa mtu mronde mwana kwa wa Catholic ule mbolo weka kwa lwambakilwe ni Sapulano yes genda lwembolo gyamule kwa kutuwe simini Sapulano yetu yato ele na kwenda ibwega tugeta na mbere nkolia nikenda nonto bogwa community ya Meru etena influence kile county ya Nairobi nikenda twetho influence as the Meru andarakanidi community ya mshiono ya Nairobi na tatubatere ikugita nchamba kuga kairi ndaugatire yes tubati kwintu kiambere gutweka united tutira kwa twina kintu gitagwa Takacholo nights tukirwa ni deputy president na bangi atongoria betu ati no tuije na local artist tukadondeka kintu Takacholo night tukasema ni atinde antu tugeta carnival atongoria betu bakeja bakagula tickets
antu betu bekeja bakagula tickets tukero twina local artist betu bakeja le tukalala kuburudika utuko bunde mwankalukiri tabule ukujakaluo kacholo night kalenjin sijui night sijui mbi night atetiwa melono tu kacholo night ona gadwele kutunde kanini mono kati umanga kinya ona support utukendagira gutiyo kuko gintu kiambele tudeni activities tayu jomba kutuma tumba kwidwa tuna makacholo nights tumba kwidwa tukitedanagia tumba kwidwa tu at least anto betu bakaomba kwidwa bale amwe ona sakaja mwene kanono lo kanatweka ngavana Nairobi akauga realize Meru community living in Nairobi onwe mwene tokelo tukumutumira kinya tickets tayu tuko akamenya tere anto ba betu baliko kuna anto beta kwa ba Meru Nairobi community beta kwa bale ya Nairobi kuko na kiruda miladi yae akenda kwa twina onoadikiliwa bisi ya wamuna this Nairobi Meru Nairobi community akamenya yes antu baba onapoibeta kwa bali sitino kandela kandi bete batengele bibi kandi balenkele bibi nge na nogu na tukore kwa tulia mwe na tukiteta nagia yes to batarete kurutha thekenda ko tukara etu United Forever bwana Kimathi ento kembele twina uniting factor bona uniting factor bodo kwa bole mbele mono mbele tutai nayo Ogunga ya duele the first one. Ate mheshimiwa Kithure Kindiki. Kaya kanini ndivent. Menya batola ba ndokujanda kajenje si batola na bakilwa bakimbataije baone ninga tuka mutongolia lakini bataije kaya kanini nikalida geta kwa ndivent. Kauka umete from the smallest county, from the smallest village. Kauka nini there should be our uniting factor. Ate omde milango kwa Kindiki ne milugule. Kenanto beto no batonye anytime. Bakari naona bakatedeka bage confidence Kindiki we mwene eje kilibo abele nindeku omde ndakwila momelo atikiria ga mono ne goetekia ati akona mutondongire tu amenyeria o kuma 2013 ulikana boto adulanire 2017 ndio to adulanire kabisa 2022 ndio to adulanire katwela kwati yoto gwanto bolile tiyo tole mpunda jao kama tuona geria buli yake tiyo tomba ko dikudulana kwilo kono romwe lwela kwa lwa mbiti na kapoko luga katire mbiti yelaga kapoko kelaga mbiti dio umndenda tulitoka liaka leo mbiti badi baki mbiti ya mulia mbiti yake akauga akianga isibola akambona leo isibola ni moko mbiti sibola akambona kankinya mujijo mboko ne yakatiwa na kandrama akinya kambili ya kulumia ndrama wano wene yakwatira sibola tiyo da ino tolelwa tole mbiti uli sibola tolelwa tiyo lolwa aki Bobale United nonto boy anto bange tokeja kuga gentota anto baku maluo they are united because of Raila Odinga Kalenjin they are united because of William Ruto Mombasa they are united because of Arias Amjo tionga ya kutoa wetu kutuma ngati tutuka united mheshimiwa Kithure Kindiki leo tiona dilo tambelia kwekala legelegi ogutokira kwa anto bange dini mulie mukwenu da yubala bange bendirama bakwetani je bakolia boba united ra inoniki why do they want to unite oneki bakototenga so our uniting factor number 1 ni mheshimiwa Kithure Kindiki ambe one ati anto baba ni bakwa ninkubadikireria na ninkubenda they are welcomed na ati tuitekire kumusupport kendano atwika a national figure atika concentrate na ntoba Meru thank you ibwega togeta na mbere nkori atre nata bweda gero bukia Andres manto jegie political differences kireke kundi kienu kia Meru na Tharaka-Nithi community we allow netutikageria antoba different opinion netutikageria muno because that is democracy yes na netwenda gona group ni no to form daino netwenda gakwa omuntu edwena different opinion lakini muno tali wogu niyo aliampumite youth leader wa kiamaika Mathakarua is a neighbor in fact ito areno era assistant but thank you aume ni neighbor kwa na nkija nenda mulite na mulome mukongo dilala lakini gankule ndamu ndito ngulukiyae ndito ngulukiya luji uli kwene witikile utiro atonya ga bedroom jiene nawo lakini bole kwenu utegu tonya utiko atonya store ukamenya na masembe memaige ukamenya na into bibi kabili ukamenya na ndigo ingundu ji alindirwe lakini ule kwene no ukera gwatatika ngi uli omugeni tika gutonya ku dia gutonya ku tikunde ageni batonya kunde ageni batonya gane wijogu leo ndo kiambele ni twambe twetikile twambe twe dirikali no full suit kuma MCA kudi mwankakile president na kiamakele ko
kiama kimwe twitikire ati ya kwamba tiyo tugwitikira anto baba bonde ba Miru tuli kiamani kimwe liwe na liwalo kiama giko kiunchamba kiama force kia yundi arakende kia kaje kia kabanga kudigila gwe tomorere ona kabanga tonyela megwani baso wa mandibut apart from kuyeka tongoria ba bwana Kimathi tu tungo to batareta kurutha tekenda to tethania ni gona Kimathi to ekudini kia mugongo kwa Miru baba turani tomba gutethania tatio watigo tiyo to bati gutethania atiri gintu kiambe indilio kona Miru mwenzako tiga kwamba kumuona na lido lingi ambeje kumbeja kumbujanji ukiona goone nkia kanone mugitonga kanojo ni wambuluka na no wambulaki kiune gintu kiambele gintu kiabili suani to suwe tonto da ino to na unifying factor na tiyo to na to bangite menyanga nia be kalagaku ngania be kalaku tu tukero tukala kuda angeti tungeva ngaya to tedia before the end of the year to na angeti tungeva ya Miru bonde beje tumenyane tuendane tulijanire kile kanini tukuonana ngai akedwali mbele nati na tukero tuina a lot of support from other leaders na kile tibio tione no kwale wega muno bwana Mwenda Kimathi kiuri kimwe uyo tukuga to mureri o professor Kithure Kindikiri na kumiaka na kwina andu tababa tura Nairobi anajua yeye onwe mwene kala Nairobi Kindiki mwene kala Nairobi kaba jikodo agitonya agekundini in fact leaders beto baba inge bekala Nairobi kaba dikoda bagitonya bagiswana na ikundi kyo tuko na mudenya lakini bwe ka ontonko lidoka tene ndakwira atili menya kuli opole mtu ejire Nairobi liwo mtu ejaga age park hotel lwao lwa kwae na kutweka totally na winge bwantu kutweka totally na unifying factor kutweka totally tweli organize tiene tonduruka twakira tweli organize tuona hapana onabine boko twira bote kwega tuona zole betu nabo kutwirira atibone kiegende ile tito dieto iki bogatinda kwirira moiki na ilio bikeja ilio bikirewa byo na botoko lirikane bokwinira iki ene gola bwa kinya ole ogolani atonya la mukanyomba byo bogatiga bokeno kana boti na hino ne tomenyete atire ona njogu ni amenyile meguongo ni mbesa wewe ngona kiweje kuna kikundi wewe ngona kumya kwena kikundi taiki anto bae bage kundi we have reached to our leaders yes we have reached to our senator Gataya we have reached to CS wa agriculture asa ne Miru senator wa Miru tutimugwatithanitie bado nitukugeria kubakinyira as much as possible tondu nitukwenda Kindiki ntukugwa gatwita nitondu nitujira gatwita ntukugwa gatwita atwitire bonde in fact anto baba tubatibaije anto betu batije kedo kuli anto betu bali appointed ba Miru bali dirikali kwena nginya ngenda uririe mujumbe onda twari na mukoro ngenda town ntu wengi anda mure mujumbe amwe koro county ya Miru no ri kwambe atimuiye ambera ikajuju andigire ngira kajuju abenye umere kwa county ya Miru ndo kajuju ndakula even our leaders dikile kile anto baba ngebonde uone kutimto batijo lole dirikali ni wadi Nyanza ni bakomenya John Badi wadi bakomenya Wycliffe Oparanya tiyo kaulia Miru CS wetole mwetu enwe abakola ya Eric Moga no ambuluka na no ambulaki aliku eta kwa kaliata yani wabelanga kuna mtoto kwa PS KPA pakulia uliku yani unapaka sema neno kaba kulukana tutiba ije nitwitelwe ukagia kadina personal utemenya wambeleria ku ule mtu wa Nairobi watera umwenda tore marando ni twachoka gito kuthina mbere kwa rania tukithire kire karware getu mbano kurikana nkinya mwana ronge atayinkia ntura chena kwao ukethera mtu nkinyande aliandikirwa lieto ria nture akare munki kuthoma akarigara sana nya tumenyina nau erundu rire rongo kethera mtu atikomba gutamukarie tu erunduni no ndo abora labda akarete ne lakini yote tisa malimwengu imanto ande gurati uraua gokuria thatu kwire chia kero kanda reka 40 na emwe nyuma ya thachire